queremos mirar un pouco cara atrás e recuperar vellas músicas e vellos sonidos que deixaron de tocarse. Entonces, este disco pretende recuperar sobre todo as músicas dos 30 de Tribes, eses músicos que viviron, estuveron activos desde finais do 1800, máis ou menos 1895 ata 1950. Este será el primero de una serie de trabajos en los que colaborarán jóvenes intérpretes recuperando los sonidos más antiguos. Marco Foxo, además de tocar, se ha encargado de los arreglos. Desde pequeno, tocando gaita na escola, como guía, de meu pai. Desde pequechiño levoume, a carón da gaita sempre, ou ensayando, ou ven tocar aquí, ven con nós, vamos tocar, non sei que, hasta ahora. Agora, como solista na Real Banda, tocando nos concertos e, non sei, pouco a pouco. A Marco naceronlle os dentes, como moi ben dicía, naceronlle nesto, naceronlle na escola de gaitas. Eu acórdome cando era un chavaliño pequeniño e que xa empezaba naquela preparatoria, empezaba a tocar e víronselle sempre unhas boas maneiras e ademais que, como diz o refrán, de tal palo tal astilla, non podía ser de outra maneira.